Tubahaye ikaze nanone kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 10 z'ukwezi kwa kabiri 2026, aho nta kintu kituzanye ari updates zigezweho, aho nakubwiye ko muri FDNB igikuba cyacitse. Ni mu gihe kandi imirwano ikomeje kandi ikomeye kubera mu bice bya zone ya Fizi, ubwo aho ngaho n'ubundi ni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Sud Kivu. Ni imirwano ikomeye ikomeje gusakiranisha n'ubundi AFC na MLDP twirwaneho, aho bahanganye n'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, ndetse n'abafatanyabikorwa bayo bakomeye. Ku mwanya wa mbere ni FDNB, bijanditse mu ntambara iri kubera hariya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tutibagiwe abacanshuro ndetse n'abamayimayi, aho nakubwira ko noneho n'abawazalendo bagarutse ku mirongo y'imbere y'urugamba nyuma y'uko bari bamaze iminsi barahejejwe bitewe n'ibikorwa byari bikomeye byagaragaraga. Ibi bisa nkaho n'ubundi nyuma y'aho Antoine Felix Tshisekedi mutegetse ko agomba guhagarika abawazalendo ndetse na FDLR, ndetse akaba yaba reportinga, bikomeje kugaragara ko abawazalendo bongeye kugaragara mu bikorwa bya leta nyuma y'uko haraciye iminsi batagaragara ku mirongo y'imbere y'urugamba. Turinjira neza ku mirongo y'imbere y'urugamba, turebe akantu ku kandi mu bice bigiye bitandukanye aho bikomeje kuba ikibazo, ndetse turebere hamwe ibikomeje kugarukaho n'urugendo rukomeye ndetse rutunguranye rwajyanye Tshisekedi muri Angola. Tumenye akantu ku kandi, impamvu nyamukuru, ubusobanukirwe buri kimwe. Niyo mpamvu tuje kugira ngo tukugezeho updates z'aya masaha, n'ubundi ni ku isaha y'isa 8, aho tugiye kubagezaho amakuru arambuye muri izi ngingo n'ubundi twari tubagejejeho. Nta kindi usabwa ni ukuduha iminota mikeya, nimba uri mu kazi ntabwo ari iminota myinshi, ahubwo ni ukuduha iminota mikeya kugira ngo tukuvire umuzi n'umuzingo, umenye buri kimwe uko situation zihagaze. Ni mutwemerere rero n'ubundi tubagezeho amakuru agezweho nonaha. N'ubundi nk'ibisanzwe ndi muri kumva ndidamiye Habumugisha, ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe na bwana Inshuti John. Bwana Inshuti John, wiriwe neza? Wiriwe neza. Bimeze bite? Meze neza cyane. Igikuba cyacitse ku mirwano, ubona ko yahinduye isura, ndetse ubona ko n'urwikango rwabaye, ubona ko Antoine Felix Tshisekedi ari ingendo asigaye abamo. Mbere y'uko tubabwira urugendo rusunguranye yakoze, banza utwinjije ku mirongo imbere y'urugamba, utubwire uko byifashe n'uko abaturage muri zone ya Minembwe uko Ikivugwa cyane nuko bigaragara ko hari ikibazo cyabaye ku baturage b'abaturage ba Minembwe. Abanyamurenge bari baremye isoko mu buryo ubona ko igice cyinshi kirimo intambara hariya, kugira ngo ubone uburyo urema isoko biba bigoranye, ariko hari igice basa naho kiba kitagenzurwa n'uruhande wenda baherereyemo bijyanye n'imirwanire iyo intambara ihari. Bivuga ko hari abaturage bagiye guhaha bisanzwe nyine mu buryo bwo gushaka bibarengera, kuko urabona ko agace kabo barimo n'ubundi nibo bonyine basa naho babaye nk'abagasigayemo. Ikindi gice gituwe n'abaturage basanzwe badafite ibibazo byo kuhirwa cyangwa kwicwa. Urumva ko ni ibice bikoreshwa biba nk'amasoko bisanzwe. Biravuga ko bambuwe ejo cyane ndetse bikabije, ku buryo n'imyenda bamwe bayinyazwe. Amahirwe yabayeho nuko nta wishwe muri bo, ariko nta kintu na kimwe bigeze babasigira mu bintu bari bafite, babagiriza ko bakorana na twirwanaho ndetse na M23, kuko ni abanyamurenge. Urumva ko bambuwe na mayimayi, ariko ntihaba igikorwa cy'ubwicanyi cyabayeho uretse kwamburwa gusa, ntabwo bigeze bicwa. Ikivugwa rero ku mirongo y'imbere ku rugamba ni aka gace ka Kasekezi, bivugwa ko ni muri groupement ya Tanganyika. Biravuga ko M23 bakeka ko ari special force yabo yakoze iki gikorwa, kuko hari ingabo zasaga n'izavaga i Burundi zikoresheje ubwato nyine muri Tanganyika. Bivuga ko zahategewe mu buryo zitakekaga, kuko bari bafite amakuru bari bahawe n'ubutasi bwabo yuko
inzira isa n'iyafungutse nta kibazo bari buhure nacyo, ariko biravugwa ko ahangaha hashobora kuba harafatiwemo abasirikare bakomeye ndetse bamwe bakanaraswa. Byanze bikunze ni operasiyo yagenze neza kuri M23 kuko yari irimo ingabo nyinshi zari zivuye i Burundi, kandi bigaragare ko uko zaje zingana bitewe n'icyambu basa naho baguyemo muri aya marembo yo mu 23 yarabateza ambushi, bivuga ko nta wasubiyeyo. Uwabashije kutahagwa ni Mateka bafashe, kandi ni imibare iri hejuru nubwo itabashijwe gutangazwa. Icyo tuvuga kuri iyi rero ni nko kuba bo M23 yafashe nk'insinzi kuri bo, kuko iyi ni operasiyo yakozwe mu buryo bw'ibanga cyane bukomeye. Urumva ko hariho kwirara ku ngabo z'u Burundi, kuko aka gace ntago bakundaga kugakoresha, ni nk'icyuho basaga naho babonye. Bivugwa ko byanze bikunze rero hariya M23 isa n'iyahinduye ingamba mu buryo bwo guca intege iyo operasiyo y'Abarundi bari kujya bakora mu buryo bwo kugwiza ingabo nyinshi hariya muri kariya gace. Ubona ko muri iyi minsi itambutse bari bafite imigambi yo kugira ibice bigarurira bitewe n'ibitero bikomeye bafite bari gukoresha, yaba indege ndetse n'imbunda zirasa kure. Ubona ko byanze bikunze basa naho bafunze igice cyo hasi mu buryo buki, badakeneye ko hari indi ngabo yaturuka i Burundi zerekeza muri kariya gace karimo imirwano. Yes, niko gahunda imeze, kandi ni nabwo buryo bwiza muri no minsi strategy bakoresheje mu buryo bwo gukomeza guca intege z'amato zitanga umusada, aho iki kiyaga cya Tanganyika gisa nkaho kiri gukontororwa na AFC, uretse ko ibyakomeje kugenda bibagora ni ugukontorora iriya zone ya Fizi, bitewe n'uko deployment zikorwa n'ubundi zica muri biriya bice bya Fizi. Ubona yuko n'ubundi bikomeje kugaragara ko M23 kugira ngo ice deployment muri Minembwe, byasa nkaho bafata Baraka kugira ngo bacunge neza kiriya cyambu cy'Ibaraka, kuko kiriya cyambu cy'Ibaraka cyambuka kihura ngira ngo n'icyambu cya Rumonge kuri kote y'u Burundi. Ubona yuko bisa nkaho bitoroshye kuba n'ubundi umutekano waboneka wimbitse muri biriya bice. Reka tubisanishe rero n'ikibazo gikomeye kiri muri FDNB, aho nakubwira ko harimo abasirikare bakomeje kugenda bakomereka ku mirongo y'imbere y'urugamba, kuko navuga ko intambara noneho bari kurwana ni intambara ikomeye, kandi ni intambara isa nkaho ari iy'ubwiyahuzi, aho nakubwira ko magingo aya hamenyekanyemo ko hari abasirikare bakomeye bafite amapeti akomeye bahuye n'ikibazo ku rugamba, ndetse bakaba barabashije kuba nyuma y'aho bagize ubwoba bwa wa musirikare wafashwe, yari koloneli harya, yari majoro n'abandi bakeya n'aba-TPDF. Ndakubwira yuko magingo aya hari kajugujugu yabashije kuba yaturukesha n'ubundi izo nkomere ndetse n'abapiriye ku mirongo y'imbere y'urugamba, aho nakubwira ko muri ibi bice nakubwira ko ari umuriro. Zone ya Minembwe ni umuriro, abasirikare benshi kuri kote zose. Nakubwira yuko MRDP twirwaneho na AFC bari gukora akazi katoroshye, nyamuna ni nayo mpamvu tubwira ngo abasenga nimusenge. Nakubwira yuko ahangaha bitazigera byoroha kereka AFC nifungura izi nzira, kuko nakubwira ko deployment noneho ziri guturuka za Mitumba, ariko nubwo ziri guturuka za Mitumba Sahi bakorewe withdraw, ubona yuko bari gupanga, urumva n'ubuke bw'abasirikare bakeya ndetse no kwiga tactique. Hano za Mitumba n'ubundi ni agace gasa nk'agasatira teritwari ya Uvira, kandi urumva ko bafite support bitewe n'uko aribo bari kuhakontorora. Urumva ko n'ubundi bisa nkaho bitari bworohere AFC bitewe n'uko deployment bari kuzikoresha, kuko urumva bafite ahantu bakorera deployment, haba mu majyaruguru ya Minembwe ndetse no mu majyepfo ya ya Minembwe. Urumva rero biragoye, niyo mpamvu bari gukoresha imbaraga z'umurengera MRDP twirwana ndetse na AFC, ariko bigaragaza ko na AFC yatangiye gukora ama deployment, aho nakubwira ko magingo aya ubwoba ari bwose, aho nakubwira ko mu minsi yashize byavugaga ko M23 abasirikare bakomeje kugenda bajya ku mirongo y'imbere y'urugamba, ariko nkubwira ko ubu uduce twose dukontorwa na M23 twamaze kwiyubaka. Ubona ko
gahunda n'ubundi ari ukwavansa urugamba, ndetse magingo aya ku ikubitiro ubwoba ni bwose muri leta y'i Kinshasa, aho bivugwa ko ndetse banatanze n'umuburo ndetse n'amatangazo ku mashefiri agiye atandukanye bagenda batanga, bavuga ko M23 imaze kugwiza abasirikare benshi kandi bakaba baranyanyagiye mu bice bigiye bitandukanye, usibye ibi biri kuberamo imirwano, ndetse bivugwa ko za Karemi, za Katanga hose bamaze gushyikayo. Bwana Beshuti, urabona ari iki kiri bukurikire kubona yuko AFC ikomeje kuba yakwagura kandi kwaguka, nubwo bafite urugamba rutaboroheye, ariko ubona ko basa nkaho barucubije, kuko ubu nakubwira yuko noneho magingo aya mu Minembwe hari amaze iminsi hatabaho kujya guhaha, ariko urabona ko akunyu karabonetse, agasukari, urumva n'ibyishimo kuko bari bamaze iminsi nta kunyu nta gasukari. Bwana Beshuti, urabona ari iki kiri bukurikire? Kiri bubeho bijyanye n'imirwano iri hano, urabona ko isa naho M23 ishobora kugira ibyo ihindura hariya, mu buryo ubona ko byabaye nk'ibizengereza ingabo ziri kurwana muri Karagacu. Urumva ko nko ku Burundi kugira ngo bageze ku rwego rwo kuba basigaye bifashisha gukoresha indege ku buryo iza gutwara inkomere cyangwa se ikindi kibazo, n'undi waba yagize ikibazo kidasanzwe muri ziriya bice birimo intambara. Urumva ni ikibazo gikomeye, bivuge ko inzira zo hasi zifunze ku buryo bwo kwikanga ambushi za M23 cyangwa se kuraswa, wenda baraswa n'imbunda zirasa kure bitewe n'uduce bagenzura, kuko urumva aho indege ijya kuva i Burundi ikaza kugwa muri cya gice cy'imisozi yenda mu gace basa naho bagenzura mu gihe gitoya, baba banateganya ko ishobora no kuraswa. Urumva ni ikintu gikomeye, bigaragara ko nabo bafite ikibazo cyane mu buryo bwo ku nzira y'ubutaka, kandi kurwana udafite support yabasha guca hasi ni ikibazo kiba gikomeye. Urumva ko nabo bari mu gace katari keza kiriya ntambara, ubona ko ari nayo mpamvu ubona ko bashobora kuba bari bafite iriya gahunda yo kugaba ibitero mu buryo bukomeye, kugira ngo babone ko hari uduce bakwigarurira hariya, babashe kuba babona amayira abageraho uvuye Uvira n'ahandi. Rero ku bijyanye na za Karemi hose, ubona wumva uburyo bafite ikikango cy'uko M23 ishobora kuba yaragiye deployinga ahantu hatandukanye mu buryo bw'ibanga, bakaba bitegura ko igihe cyose baraswa. Ni ibintu bishoboka byanze bikunze, kuko ubona ko akenshi bo ni M23 ihora iraswaho buri munsi, ihora yiteguye intambara y'ibitero bya buri kanya, bya drone cyangwa ku butaka. Rero urumva ko umunsi yo yafashe ingamba zo kuvuga ko hari igikorwa yajya gukora cyo kwataka, kandi urabona ko muri ibi bihe ntabwo ari ibintu ikunze kugerageza gukoresha cyane. Urumva aho izahagurukira ishaka kwagura mu buryo bwo kugira uduce igenzura, urumva byanze bikunze uruhande rwa FARDC ushobora kuzahura n'ikibazo, cyangwa se ugasanga yenda nabo bariteguye bihagazeho bishoboka, kuko nka za Karemi barabizi neza, ni ikintu bahora biteguye ko hafatwa isaha n'isaha. Rero urumva ko hariya uko bisa kose mu minsi iri imbere n'ahantu turi bwitegure kumva urugamba rukomeye, kuko nicyo cyerekezo gisa naho gisigayemo intambara mu buryo bukomeye, kuko aka gace ko hino ubona bahora barwana buri munsi, urabona ko bagerageje bisa naho byanze. Umunsi rero wabaye kwataka mu gice cyo hirya, ntabwo bari abazasigara barwana bafite umutima ukomeye kandi bumva icyerekezo cyaho bakabaye babona support kiri kurwana. Urumva ko bano bari inyuma basa n'abari mu gice kibi cyane, kuko ni igice gifunganye. Yes, ngayo nguko rero havumbuwe impamvu nyamukuru Bwana Chilombo Kisekedi yaba yerekeje muri Angola. Biravuga ko n'ubundi ashaka ko ibiganiro bikorerwa mu gihugu ciwe, aho avuga ko byakorerwa i Kinshasa, ndetse urumva ko iyi conference ivuga ko igomba guhirwamo na Kabila, ndetse hakaba hagaragaye ko bidashoboka kuko mu mutekano wa bamwe mu bayobozi utaboneka. Ese bakibaza, ese Kabila yakohereza abamuhagarariye, ese byagenda bite? Urumva ko nyine n'ubundi icyo ari yegire muri Angola ni ukugira ngo arebere buryo ki situation imeze, ndetse aba yakora iyo bwabaga kugira ngo abe bijya ibiganiro noneho abishyira i Kinshasa akabivana mu bindi bihugu. Sinzi rero ko bizakunda, nuko nguko urwo rugendo nirwo yagiyemo, ni nabyo ari gushaka, ariko sinzi ko biri bumuhire. Magingo aya nta cyari cyatangazwa mu biganiro yagiranye na perezida wa Angola. Magingo aya natwe turategereje kugira ngo tubagezeho
update nk'ibisanzwe. Ngayo nguko rero nimunyemerere mbashimire mbifuriza amahoro y'Imana kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri, ndetse mbifuriza guhirwa mu byo mukora byose, nihanganisha abarwayi, abababaye, ndetse n'abari mu bibazo by'intambara. Ndabizi ko harimo abashaka kutwumva. Reka tubifuriza amahoro y'Imana kandi tubifuriza kugira urukundo ruganze rusange n'abatarufite, kuko kuba muri iyi si niko bigenda, niko bimera. Iyi si ntabwo ari iyacu bwana inshuti. Reka rero tubifuriza amahoro y'Imana, n'ubundi amakuru yo nakagaruka, update ziri buze zibasanga, nibyo twiyemeje natwe tuzibonye, nta mahoro tuba dufite tutari twazibagezaho. Ariko reka nkushimire wahisemo kubana natwe. Ikindi nawe ukitwumva bwa mbere, nta kindi usabwa ni ukureba munsi ya video ugakora kuri subscribe, like, share, bityo ukiyongera mu muryango mugari w'abadahema kumva amakuru ndetse n'ibiganiro ducishaho byizewe kandi bicukumbuye. Ciao.